much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne boisio, na wankasa fre. Na obi andada wa na memo bi kasa me frama. Wankasa fre, abati bi. Abesim for any adofonom. Mema obibia akwaba sonkon ede eba Too Much GH so. Na ebra edru so eye Sunsum mu Wiase ai. Omaya na say ya sitina yi mu no eye den ya chese ya Wiase mu nanso so. Enyoma ekoso ewo Sunsum femo. Yeda ne da ye kase die ebepie eye eniso no aya na chese akoso ewo eye honhom afemu anase Sunsum afemu ansana epie ewo enikan eye den eso nyoma dodo na timisi a ye hunu nanso so ye bi wo hono mu ana chese ye bet kai akoyechi na ye da ye so bia ye so ye nyoma be ye hunu ye na ye adwen anye den anko eye eso na ebusuafo ye kan Sunsum ewiase anase Sunsum ensam de nyoma bebre na ehinta ewo eye Sunsum emu ebia na wonim nyoma bi how de bi koso apam bi anase covenant bi akoso a wan kasa krampo no wonim ho hwe enso so edi wunya eno na enam so ma chese eneda yi yesi eye ehu enkonwam ebe pensem mu ne hu nyoma ekoso ekwan enam so ma chese apam ahodo evil covenant no etimi eba eye nipa abrabo emu na evil covenant no krampo no bebu sasa no krampo no eye den enne ye bedo eni nyina mu asukwa ma ye hunu eye covenant ahodo a ewo Sunsum mu anase ye no hunhum a wo nipa no krampo no hu abafo zanka we de yade ye normal bi enso so no ena wo bi eye de edi eye ni dwuma na ebusuafo enya menkoten ena meba betena eye afidie kase yi eso na ya twetwe eye sa enkomoy odifo ba ko prophet Bernard Esiam ewa hanu ma chese ye no ebedo eye Sunsum mu Wiase ensem no mu esuko enite ebusuafo kame hwan na yema odifo akwaba na ansana no na mekai mo ese se afei ena wo hwe yen dia na ne hu behia pa se wo be hwe ede ama wonuanom fre obi na obi nso fre obi na chese munyina montena se ebi ansam no ene na ehia wo na dachi bi no ebetimi ehia wo ebetimi ehia eye wo ba ebi na wo hwe no na wo biom nso so no wo mia notification bar no so se ne be ya yenya upload bibia na ye call live on issues bi se ya wo nso so wetimi ehu bi tebusia kame hwan na yema eye odifo akwaba sonkon embra ye dwumede so odifo memo akwaba Jesus ka bibia bokọ de ya me adomi ho de nse chokonko jo yeda Kristo ase na ena chese kwa ye be ye ti ase anase ye nante aye ko ye de ani ahunhun dodo na ne di ahia na mo se ye ni enye nan yi ti se mumu de yi de chese nya de se ye be hunu de ekọ na ye be hunu de eye den eba enti se ba ne sanso so ana chese eha because nipa wote wonu na wunnim de ekọ so wo hunhun famu a wonso so betimi aye dwuma na chese eha adwen pa eye na ene ye di nkomo e dia fa eye covenant apam chese ye evil covenant no obebu se evil covenant krampo eno ene den sika maminchia too much wati for chichiri benche ye ka se evil covenant eye apam a eda ho ma nipa minu ana amiensa okay na sa apam no ejina onipa ntem ene Lucifer Satan enter. I just say we no nya nyankopon de we ye bonsam de. Okay. But ye duemu a emunsam no dooso. Ai. Na de tie ne se ye wo agina baako 17. Okay. Ye wo agina baako 17.
number 1 yewo kukuo die okay yewo besin die okay yewo edua die okay yewo ensuo die yewo tea junction okay ene esan so bibi ti se mantemu a yewo no yewo egina eno nso no akwa ti se eno ye witchcraft covenant okay wow ene yewo bibi ti se anofie ya no kisi no wow eno nso yo mu covenant okay ene esan wo endem covenant okay and supreme one the alpha and omega the a big one on each one that covenant so what you say okay ti apamre the Satan ne nyankopon die na odi for enne ye be hwese ye be kasa dia fa eye apama hodo dodo na ehun ne so ye be ko nkakra ye covenant with idol say bia apama ye ne abodie bi ewo a chese yen ya ne ye create sa aboduma no ana say ade a ye die so no because ye hwe ye nanano mu a wo mo enwoma wo mo ye obitimi de edua bi esi honom wogu eso ensa no wo ye ehun enwoma enu no kwan ben so na sa initiation no etimi ekoso ne denti na ma etimi nyatumi a etimi de nipa ewo fie ho enya sika me da wano ase ye ka se sa evil covenant na se idol covenant na ade a edi Africa nya bebre okay ena on se ye nananom na ye beba betom na se nananom mo twam no ade o mu di gina Africa sa idol na sa pam no mo ne sa abosom aye friend abosom na aborosom okay na bosom bia emmo nipa okay say the Bible can say abosom so ye kwase asem bosom bia emmo nipa na emu ade a omo yeni ye bedi kan ewia okay ya sell na ye kum ye wiawa ye di sika be wiawa ye de power be wiawa okay ye di fame be wiawa ye di enema bi a o pese wo akwa e di be wiawa okay afa ni wia ni mu no na afa ye do aba oseye be mo wani agi wiase ye be mo agi e wo chese wani be gi nyoma e fa wiase ni enoma e hyeda mfanya mo ni mo last minute ye kum sikati ase okay na ye nhwe se wo se bosumu emboa eye nipa na so nkwafa akoboso nso wo mo ayeye nkwafa akoboso nso wo mo etime di ye obitimi wo eye nyame fie wo nyaba na wakoboso nso no akwakonya ba nti wo ka se bosumu mo nipa na wo ka ne sen na wo ka di akwakosi sen de na wo nchire mu no se sen sikati nti a meka se bosumu mo nipa ne se unse wo mo nyina no enyame ni nyina no mo ye adwuma miensa okay ye wia wo ye kumu ni asel na de nti a wo mo ma osikane se e wo Satan tumi mu the god of money mammon spirit wo wa god of mammon o ma osika o di sika ne di wia okay nti na chese ye den a waboa wo but eboa no enye emu a eye natural enka hoda okay sika ti ase ena afi nso wo na akoje ba se de wo kan yi a won ema wo mo ye men wo mo yi yinsen tugu a okay wo yi tugu a wo de so yi agutie fun de gu gata mu a Abesim kon enko sa ahonhom ne be fa okay no ma kwa akoje no mo de sisi tan adekrade dan wo kopo ase oni ma bebre wo ho a empo ye duru a me kire wo ma keje kristofo bebre aye tete aso dem na sa eba na omunya no eye wo mensisa wayi atogu anase wo ba bia abortion bia wayi atogu na o ma modi no enju peba no a sa suma ya one emadan okay sukubus eninkubus ono ba beda enti enani mu anu a implant sa de ni de egura enu nti na ye obetimi awu akwala bi na wo ye yarefo na no nsuo man ne nsa achia nani aya kakraka nani ma di for me bi iti aye kete sa omo me sa anoma no Bible say enipa nyina ne enwoma ye nyina efiri Nyankopon nchen ene eba na ade a enye ne de o so hu ba bi efiri ba enti eye enwoma bebre na odifo ye hwe kwan a wo mo etimi ekọ eba ne sen na obitimi eba ye obi wo honum se mi pese yes ebi
bia fa bibi say bra na ntempa na ye ni nipa na kwa akonya eye apama na say ho na nipa na initiative ewo nu eba ne say na sa connection eye adwuma na wo ebia na wo krampo na wo koye no wunnim wanya wadin say wo kwa ni ni kona akọ into eye that negotiation and say into that apam no na so na aye den aye adwuma enti eba ne say na sa initiation no ekoso sika de ache ni se unse enipa ni bi o wa ono no demon no otini mu dida. Okay. Oh, oye inbuilt demon but uhunu to say enipa. Wo no wonim anase onim apam ni mu no onim. Okay. Ono no spirit ni wonim empo no wa opa di mawura baabi. Ye organa nwumtuni baabi a ono ye kunu. Okay. But the spirit ye kunu ena ne honhom na tim ni ma ye oba no ye yi sa spirit ni di oba fofo ho ma se ni emenne otodwo mo Ghana enti wo sa ade na me kan se no se sa honhom no ye yifru mu na sa spirit ni ewura wa the moment oba chia wo ye wo wase bi o mo ka onya ka wase ni pe in automatically onu aba benya covenant anase ejinaye no obi o wa ye wo moja etadiem obi nso wa ye wo nsuo etadiem obi nso wa sebe bola so enwoma wo so ayefunu no ye mane tase no de gina sade nti the moment a oyusu sa nwoma no wo no ho no automatically on ne ho kampe onu aba benya pam enti obi timi ka se sofo me de me ka obi na me ho ye me ziri entempara se enye nya no ma automatically wa ba be sha pam ni mu bi and ebe dunya sa 10 years 30 years 60 years 90 years 120 years enti bi sa wo se sa pam no do kokosemu a sika ebi adon kokosemu di 30 years ebe du su sa 60 years 60 years mu ba be wo ma omo susu benya bi wati asiye abra na eba ne say na me ma me na kokoye ade no me ni mu hwe no de na eme susu yetimi initiate me e de ekom sika de etie ni say unse eye wo ba so wati asiye enti eye wo ba ne de uye den sa pam no ebenya wo sunsun sanso na unse oba tan ni moja ene wo enti the moment ya ni moja no nko ade uye den sa no man ebenya sunsun sanso enti akwa bibia wo say me ma me bre na me nso me ba bebre etisa na de enti etisa de se apam ni mu nsam no na apam ni mu nsam de nsam bebre enwama na ebro adwere enti ase so enti obi wo wa ma me no ye gina apam no ni ma me ni gina ye de on na sefo nyina gina enti at the moment ya ye do ma me gina na sefo nyina gina na se do papa gina ye na sefo nyina gina apam no koso ba fo mu gina mu. But it takes nyamia ananse nyankopon a onu nko abetima tim ananse benya representative boy odifo a odin na ohye na otibe gine mu atesa apam nim e de ama na yenhwe eye abrantie Abesim issue yi abrantie na wokun nipa no ebetimi aba se wono so wadua apam bi ebetimi adi eye ne manya na se ebetimi adi abusua ne enya ana because of the wohene na ebre bi atwam wokun eye wo pemfo obi no enu ntina ma ne sa aduade no eye adwuma e wokro ni mu na ana Abesim de ne de typically covenant we and oyeye okay so na unse obi a okum nipa bia oni demons ne nam okay won obi a wan fere e na onipa bia ye wo third eye e boye mu maso ha enye witchcraft to eye the mercy eye okay the mercy eye ni gina o ma e bia kwa akudi obi bone na bone na kwa akudi ne wo se unya tenka se bone wi ame kwa akudi nipa no e wo se me nya chema bi e de ma no e na honkonkon kan ayemuye so ati ase entu enti be nya sa ayemuye no na se tema na mfa manipa na kwa akudi nipa na mudia meka se Abesim akwa no kum nipa no ye wo a spiritual covenant bi a wo ma ya anu odin won ena baby a gina covenant no mantem wote no ebe affect area mu opo wunnimo ebe affect utu kwan kura free baby na be betena won kwan dia wudu ti ahya sika ebe affect akwa se wuti baby abosom se okay se wonye strong wonye dia that dominion what you say power no mumfa ne was amantem because of a demonic covenant ni to no wo baby as a demonic covenant no
What you say? And to ye day ebe cover but it takes a was yes now ye ding. And yes are forever and ever. You are doomed. It's me say when your ma it's me say wana muntu bi ana say nyoma bi e wo say mbra wa bra bom le because of the obi ayenti ah wo ni mu hwe oh yeah because of unse baby Abesim nipa no oteno ya bury nipa e wa asase ni ewrade nso si ye mbari nipa ye bari enobai e ma no so aba ona say ye kwa wudom ye sie nipa ya e ho ne ye yi edom ni nyina nim se aha de ye sie nipa ntino human being entimi live ho eye emusie ye enti se ye gina ade ne de ma branch no a wo se automatically sa no ma de kosu ni nyina no ewe mo ne o take dominion na de so ne eye element bi ana so ni bibia kwa apam no sa enti ade ko ne te ho enti wo na ho ye ha sa de ko ne be take you e be foul na a start e de wo ye sikati ase anti apam ne de emu ye jese emu ye tek e de wa apam so ye wa musiye ene de abosomfo ne sa nyomanwoma no no mko sikadurofo no boys o ye cafe boys e no mko ye sa rituals ne e wa musiye e ya ho miensa oh ene ye wo bola sunso de e no so ya ho mu de o mu doso na ya nhwa eye adio se abrante yi okum nipa ewo eye eho no mu a sa efie na wotimu no se ukoko ye nim se enkran ha ye wo yi de yeden ya enkrofo tu da enkrofo kokotena efie mu da enti se wo bi etu afiri ne dan mu na ebia se nipa no na wo suman bi wo dan ni mu ti se abrante se wo kum nipa ewo eye ne dan mu onu mu twetwe nipa ebia obi ti ba bi won ti sa issue we ya na wo ni mu mpo se ye se afie no na enu nti no eme bi beba na se ebia abrante se won ti asibiem na efie na na se dan no wo mo de ma han ya do ba betina mu onu so bitimi nya susu so wo na bra bo eso ana 100% ewusem pani sika unsem panifo bu bebi se ukofie bi mu abusa no kre ene ne fro se ya ware nkwa ne ye ka ne sa da bi ukofie bi mu abusa pati ase unse mame nkyere se de wakan blue anwumire bia anadwo 9 omo ye adwuma 3 hours abayi dom ye anadwo 9 kopem 12 omo ye no 9 10 11 12 ene ye wo 12 1 2 3 any what 3 4 5 6 omo ye adwuma 3 hours na unya ko wura fie wa na se edem wa ye dua ade no a enu kire beka se e wo se wutimi yes na unya serious protection sikati ase ede to so na unse sa di mo woni the moment a enipa na ya ade no edem ho kukuo ne se ho suma ne se ho edura na du bia suma ne be sore ena suma bia ye gina ade bia na ye waduane ye de ma no ebi de fanta ebi de ebese ebi de ye coke ebi de ye yawa ensuo tanwa ide moja kakra som ebi de ye tofe ebi de ye kwadu enti the moment asuma ne be sore oba be gina boa de obeba na eni wo no enipa na uda wo no na tese wo na obe yusu entu de rewo enai bebre won kran anase Ghana ha utimi tena fi bo say me wa kyeremia efi o ye ntena ho sikati ase efi o ye ntena ho and by force wa wakwa tena fi o enti ade bia ewo fi obi a edinya bia ebenya enti the moment a enya panada means no Kristo man kwa won kan na se yenhwe eye abrante yi de se ofiri wono mo kwa eye de anso wodi ne suman ana se wodi na ade no ko me na meba betina wono no me mfa suman bi amaye sika me ba o umfa suman ba ye twa akwala ne moja no so fom okay ene na ye agina no okay what you say odi ade na ma bosom na na se idol na what you say entu twa moja na egu fom ne pe na no matafiri moja no ma so entu om tumi na ba betina ho entu kwosoro ba fom ebedunya sigati ase enti yewo amanfo bebre tu kwan ekomiamia wo ma nyi yida ena omo san wo machi enokre ena wo san wati sa sasa no so san ena ya be for friend na Sunsum police enye Sunsum police o eye sa idol we bia ena san odo se we free honum no kra ampo no oh ya ena idol we mu nso no because of eye covenant nti no abusua bia ye gina bi wo mu no yetimi yi wani edi kodi boni anadwo enti na obi tori o se na mehume maame na mehume ne se wa bi enya wo se wa enti ya bebre na ba me na so obu anu afre
ebi adifo sei mesra ebu aye konya me ota no yebusa enti sa ne ma kire ni mu okay oh oda wo mu de ezi ukra de o mu de ezi ni is either so mu be yimframa okay ye be ka se ye poto ka se obi ata obeta ofio the moment a be spread ye be wura wo nimpe we de ezi okay obeda kopem so obeba enti the moment a woda pe obeyi wuanim na ode kwa ha ye se bi okwa kokum nipa obi wani ma kwa kokum nipa ba ye esa idol na ne se chiri oh and what days were you when you e de ko and ono mu ne sa de chi no o kasa fa de na chi enti obi o se da e bia me maame e de yi nanim na me da bia me maame ne me da nyo maame o e ye spiritual ota de na chi okay enti be study ya obi be ka se da me maame na onti sabat me da bia de wasesa e ye spirit e ne ta chiri se wo ti bi break sa de no code na se spiritual way na wa chiri na ebe just no be turn forever any wo suma bia na kade okay ade ya de kan ya wompe chiri wo di kan pe o just o ma okra bi okay na also obi wo ho no ma ne wonko eye abosom so anase wonko bo no atimi ye ni bibi na o chanti edi egu so eba na sen na ne nkasa ye mu because ye hwe mu asofo ikrampo na wutimi altar mu amokoko pe omomo ye bi aluminium na yi na wa build eye amamo enso so mutimi eye ede oyu gusu bompaye na anu konkwa baba betem sanso so na wo bi nso so etimi eye sade na eno no bepese mi hu se aya na tumi no wo mo firi hin na bebe shem a wo mutimi nipa nitimi ni di nkomo etimi kira no ene ne kasa timi hu se ni ye tumi we ya wa baba shem ade kro we mu na chiwade ne nyoma ni ese ni se na ope ba ne sen the chain say unse north south east and west okay oh na you will demons are more north okay you will demons are south you will demons are west and you will east enti at baby a conjures are to me every ban you will to me a tipum but what you say you will to me a timuem you will to me a timuem you will to me a tibola so and a toilet beer what Wiase be and to meeting okay toilet beer make up you toilet beer to meeting enti baby a conjures are to me and answer number fresh out to me you representative okay ebia ukọ bosom so ana ukọ suman so na ukọ ye ejina wo ye ejina na wo de peke sa nyoma enti the moment a wo de peke sa ejina no ofra sa wo ne ba betenem enti ebia me etumi a mete bola so ebia me mpe se obedi huni de bia me pese o ye ho basabasa me mpe se obe dress se obi a o ye gentle de bia ye ho basabasa eno na me mepe ebia me mpe se bia obe sempaboa ebia enu na tumi na wodi gina no ebia me mpese obeyi uti atwa tun se Ghana bera asofo di bi o mu nyi o mu ti ebi ye rasta di ye aha ye wa gina bia etete sa okay enti the moment ya ye wa gina bia etete sa no wo ni pa na wo fure sa hu no be gina sa altar no so na boade na wo so de man ntu di man di ya obe ma na kade ye obi wo wa oba obeka cho se po ho o ye sofo o ye difo o ya obeka cho se po ho nti obete ne se de nipa na obi kasa pepe se de mi no kasa ya obeti ni se yi a okay ba ye omo kasa na ye a little bit ye soft kakra ba nya me de li mu odu ba oh enti ono be kire e bia altar ya ba di amami me pesa wo ni young girls de da enti be wo bu o pe young girls pa ye sa idol no se kire e na o kire na body na boade enwuma ope a obetima e very strong e di amano obi won so be ka cho opemfo okay oh opemfo moja anase opemfo ne ba moja ti se ye si ye no oh na just say you betimi de agina so aka say ye Richard de na just ono ne de na apam no na just say nkwala moja nkwa na wo mo hwehwe sa e na Richard ye say they are strong occultic men, they are connected to him in Ghana okay they are strong occultic men they are connected to him okay and there are some pastors media mechanic sa me kuta Holy Bible me chantro there are some strong pastors they are connected to that God okay and there are some prominent men womu to me omukase empu ne bepu they are connected okay and it is one more investigation those spiritual aspects no but touch no physically torture na
no mo mfa osofo bi a oye senka ho ebe pia ba sikwati ase anti a whole lot of things put all together. Yo odi for na ba no say ye fa no idol no e dey si won ma na ask me question when di kan wan shedante masio onso obi wo hono mo am otimi e wo hwe movie bi no wo hu say bi o mo kasa bi anase obi o mo anza o cortic e hwe Nigeria movie o cortic e yin ne bia wasua kasa bi dey film no no so akofa aboduaba bi na wo no so den ka ebi e di tum ebe de wo hu no say ye tumi no wa baba be hwem anase wa baba be betina adekudie nim unse ye wo suman bi anase idol bia ne kasa oka but what you say said ye medi kan chechi wo bia bebi obi afriba na unse ye wo west and asofo ni bi kwa yisu am west the cartons enti the moment abe kan west no na bia wo na bo ade ekuta obo no instantly akwase ye from ampani ye de mobile phone friend na ye number e call ya pe no pick ye sa na tie enti the moment a obeye akwa anaso obeye incantation as enchantment a obe fresh ade no kwa oba pe because na bo ade wo ho e no mo ntade kura wo ho okay sa idols bi o mo ntade wo ho aba mo symbols wo me mpese me wo bi adwa ni nyina o metima bodin o mo ye mbe me 30 okay ye wo ensade ye wo entade ye wo mpaboade e na ba be gu o manim se ve enti se onye onipa bi a wo se na woni da na hu a hu sa bi ma wo nyina enti ye wo wes a mo ka ene wo wes ye de fresh out to me no na je se wo ti se obi ka bibi kwa nye bibi na wo wo se wunsua na so nka bi there be obi o ye de whistle ene ye de friend what you say ene obi nso wa ye de akasa ebu aye bo aso dem no I say Roma ene ti se kukuo bi a ne tie ketua ne ye de bibi afa wo ne bo no mama de me wo modin bi o mo bone chike tamore o mo bone chike ye obi we de fresh man okay on ye obi on so de fresh motia okay enti the moment a wo ye sa enchantment enquiries no wo bonu an na ade de ba oba nso a obewura wo okay first do obewura wo anas omura wa nipa o mugina no obewura ba ko no afori mu no akasa opie na okwa obehu se tumi na nante ko okay ene wo agina ye begina am wani ebie am sa tumi no okay but what you say ene wo bi won so ye nyina o ba sunsu ye be fra okra ni unlock okra wo tumi no enti the moment bi obeba bia no odi for we there comment na obi dey aba na obi busa wo ye ensembe so TV or see Wiase mu ensem no say Kwesika please ask him what the Abesim ller needs the human part for because Sunsum says if there was human sacrifice for ritual purpose he would give loan to Ghana or no so ne say was and Sunsum say ye ni say ye di nipa moja na say nipa hona makwa ji sika na say ye di bibia like ye nisa say ye ku nipa for ritual purpose ni ebi anyone musa say nke bi wo hono manenka wo no anko be ye pa no ne no diska no ara den abogana for bosia enu ntino obusa say Sunsum ya wo no ye bosuni krampati ma be ka say ye ntimi mfa nipa enye ritual purpose dia ene na den na wo pe de akire de meka ne say Sunsum boa obwa unse obia didi na adwuma ho wati ase na obeka so de nipa moja ya ade a se police wo man ye be trace abana kache na wati ase e na unse busuma odin pa na de nipa moja eni di gina wati ase ye wo breko de ye wo nantwie de but wo mo jijiji am ba gi nipa moja enu na anu wo se enu na ye demand akwala moja unsa akwala de ni moja no ye vibrant obusa say children's blood for what didn't na moja nkwala moja de no unsa upe ade anu osepa tumi anu osepa ye de nkwala moja ye wo tumi ye friend bafflement bafflement ye de nkwala moja onu tumi nu hunu a onse de ne ti ya pontiti ogu an bebe no ne nan ya ponti na sa moja ye nu se ve moja nko gina moja soni sei ono no or dealing with blood and nkwala moja what you say apinfo moja and obi ameka se oye mmabunu afiansa o sisi ni moja no odin sa tumi ni digine gina mo and abera your pastors bebiri o man
asɔfo bebree wɔ man yi bebree na ha wo ho maniwa onkasa bebree na de nipa mogya ne gyina asɔre no apemfo nkola mogya ɛna sɛ de youth ɛne mmerwafo mogya no mu de gyina tumi ni de ɔpɛ no ɛne wɔ abosomfo bebree a wɔde nipa mogya ne gyina because tumi na akɔakɔgye ebu a wɔmfa nyina yɛbɛmo twa ho mogya na yɛde ayɛ temperature de ama suma na wode nya no covenant wode nya no covenant a wode mogya agyina ɛnti wode mogya agyina no ɔpɛ biribi a ɛdeɛ na ɔbɛdimande ɔbɛdimande nipa na mogya ɛnti sɛ wokɔ wɔ ne yɛde apɔnkye ma so yɛtwa gu suman no so a ɛnya apɔnkye o bato ate aseɛ ɛnya apɔnkye kɛkɛ ne atwa ne ti de ama suman no na sɛ apɔnkye nso na ɔde kɔ nti ade nya apɔnkye there is a strong spiritual implications a ye invoke edi wura aboa nim to bɛrɛ tv sa samto mbe twa aboa ni ti omo timi de ade bi fa aboa no wo so nyoma bia di koja nyoma bi sra aboa no ɛnya aboa kɛkɛ ne kunda ye dane ne nipa activity enti wo a wo de ade ne ba ya ye de ya ade ya ma no wo fie ye kɔ entamwala ɛkɔhwɛ de o mmerɛ anse na suma bi su bɛba ofie ba bɛ sɛsɛ ye be ku no ɔbɛdi ka baba wo fie suma ye wo enkonwa ye wo abosom ɛne wo abayi enti bɛba sankofo bi nsa ba bɛgye ayi permission sɛ bia metimi kɔ modi se ye ya de ye gyina ma yetimi ye ɔsehan ɛne mo mfa ide se ba akonye enti ohwema bi ngo bo so wa pau nokɔ ye ne ho de ewurade ne de ye gyina de ama nipa no enti bo se buhwebu a onipa ba ko owo sika te sa aboa wo mo makani nyina ye hiafo ye gyina bibi de ama no na odifo yepese ye hu ba no enkwala no emogya na de ne danso wo nkwada de mu ni apemfo de obi ko so bitimi ka se ade we de agi so de pemfo mogya ade we de agi so wo de akwala ade we de agi se ye bema den na danso wo sa mogya because enim se mogya wo twa wo ho a ebeba na no abi na msumi twa mo beba nti den na danso wo ye mogya ni mu a enu ntini bi wo ha yetimi specify se we de mepe mogya we mepe mogya we de chie ni se unse akwala no oyem toto fefu ani mogya no wo se because of boni eni ne ho ana say ye dentia me ba sukura okay boni ni ne ho ana ni mogya no wo se won ewurane tenten o dia steady o ya for is aton kwala akoma so e bukim e bon tenten wo mogya no wo se ewurane tenten enjo mo no do mogya aye gina ade na ye den na anu ye se e de ba apemfo de no the same thing omo mogya no wo se pa because of akwala no so oda ne yemu nti no ni mogya no furu ten e no muta e de breko mogya e di gina e di masa idol no ye di breko mogya gina e fi on ba ti se e fi bi wa e bia 5 years 10 years bi obi wo fi o 5 years bi obi wo fi o ye gina ade what yes and e fi mu ni amuti mu ye gina ade ho but what yes sanity okay odifo yemba ye covenant with ye water as say ensuo apam na say woni ensuo ekọ ye apam eno no do ya na dodo na ejina say udware ye ensuo mu ana say because that say ensuo de ye nom nso ye de ensuo dware nti aba ne sen na mitimi ni ensuo enya ye apam eno no pacho kire ye mu kakra unsa ensuo apam no mo ye foreign angels okay your boyfriend the following hierarchies tumi a abofo mu ka Satan wa to mu gu asase so ebi beto nsuom wa pagya ba a nice topic de atie ne sese nsuo bi de agusua bi so a number 1 ade ede ba ye dwaman edwaman na de nti ameka se mechirichiri mu pa de nti ameka se dwaman se the water spirit no mo no ano ye wo 4 ye wo 4 water bodies ye wo ohwe we no ye wo marine kingdom ye wo Antarctic ye wo ocean ba ko na me refi kakra eno obia wo ni possession ba wo mu nyina e konjo ade di kan e ye dwaman into who see me piaka so obia wo bo adwaman bia na je se woni nso wa pam oni water spirit se obekom deeper obebusa ni nchi akọ ni nchi da obewu se abusua no e connect the source e dia bo nsu tade bim ana nsu etena ana nsu etaho and secondly se sa pam na gina no fi wa because of eye nsuo ni nti no mu wucho aware ma hoda obetima bon 1 bon 2 bon 3 obi anwane da because water spirit no odi abusua ne so a ofa abusua ni nyina no mum o ware fi ho ma
oni fie o mema no wo mani monyam ode to fom Okay. wo ye dan abrabom be ye dan ansa na be di ye no age se wade abamu ansa ena ebiem ye to so miensa se water spirit edi abushia ne so a ade bia no nsa beka bia o sa ade ne jibu Okay. ba se wotimi hu na chiri kwan eye na mamre ene na mane e de masa nsutade na se nsutere ana nsu a eta ho no a wo ye na mane e de manu a ene ehu son ene ade bia ye bia no they will back you Okay. because of wom ye water ntino ena wom wo me mfa ne se enwoma ni kwan se wo ye Okay. Omo omachiwade eno de me nka because eno de ye hintade Okay. omo asem Na odifo apart from say obi wo ho no ma obetimi aka say okay ma hwe me nchi ni nyina mu no enya de say ye busuamu ye wo any connection with eye ensu ana say ye ni ensu bi ewo apam nanso so no wo benam yetimi hu no sofo bitimi hu no ka chen say ensu eno wo apam eno na pesi mi hu say eno ne ye because of ye ko beach ay koko dware na eno so yetimi getting in connection with say ye ni ensu no enya eye apam ana oh ye wo ensu apam de different sika okay unse ye wo epo ye wo ensutene ye wo ensutade ene ye wo ye chese ye different ene omo nyina nse danka okay enti se wo ye me ba ma take possession of you a wo ba ye ma ade the moment a wo be ko ho ne pa wo be nya ntokwa bi am afiri ho because of me twa no be de ma hunu say me ye wo ba na say wo ye me ba like me Wiase because ma me nkyere wo wo ho a wo na me mpese me kyere but eye spiritual within nche no wo wo a unsa ho betimi aye unsa ho ase mfifire che unsa ho ebi wo nso a wo nan ho ebetimi aye na mfifire start firu ebi wo nso wo yo ho a ugina ho bonse bibi ni na mo nan ho ebi wo nso bonse bibi ateke unsa ho entem wara na ade na mo san na ekọ patwa chese eno patro se wo wagusuamu no mu wo saa lineage no amoye connection edema sa insutade no the goddess river no mo sa connections no edema no ene ye wo ade bi nso ye mo taaye ewo oman Ghana eno no mo taaye o December January middle of the month me kan December January middle of the month won be se da fra gusuafo ni na se o asem bi esi na asem ne esi ye no mo kwa ye be ma apotoyo a kesiye sei na ye de aduane agum na ye de enkwan town de na bebiri apete so won pese abusue ni nyina be didi wo obi anton sani didi wo mu da apam na ewo fie on ejina ni ye ejina no but omo nkan kire wo patwa je se eye titiri abusua pen na tanim saade no anase abrewa wonyia che a otie abusua nim patwa je se enti eye nyuma bebiri sa no ma no mu digina ene bi wo abon se uta akofio ni atete akoko fita anase akoko black and white e dia bodue mu fio me kire o akoko fita ana akoko black and white efie ni middle ni atete akoko ni dia bo eye agina no ebia enya se akoko no ye stubborn no obekọ abontinti ne ye cheche ba agina ye eye agina ye ene efie obebiri wo a because of a spiritual program nti no efie bebiri wo a kwa bonsi edua bi sifio edua na sifio ni apenti ase white uti safio a mampai bontimi na connect ko ba bi a empai bo anu ye den ana fa hunkoja osofo odifo apostle bi a osepa na bring na no onka umpai bom we dey DKM dia wo dia bo say please is it good Christian to perform the demands of water spirit to be free when necessary because say right say ye Christo ni obe performing ye die enso no just because of say o person one day wo enfa free na pam no emu the moment I be perform pe one na ba be nya pam ade ni di minya na ya me ye Christo ni na me ko perform amamre na maje me ho afi sana na akonya unya ye amamre na wo de Ghana ye celebrate amamre e de ma ye festival ye no mo den apam okay so unya ye sanu ma ye Christo for ye nya sade no enti na make so be podi for so for bi a odin na ose na ye sha so for you obi one more say na ye nkonso na no na ye chese ye nkonko or ye connected to that goddess okay osofo bi a make won too much osofo bi a o ma konsutenim eju aponte eju snap
si e kwa akoya amamre de ama obi a no connect wo etu pa won asem a disconnect won na sa be disconnect won nya asem ketewa oh obi o wa o ti bi ka so obi a mama o so poliska wakoto aponte wakoto akokọ oso koyi apaya mame odi koyi mi musu oboa ye di jina uye den o manu ba ku bewu automatically sika senka mo bie lansa uye den o manu ba ku bewu o koso ba fon ba ku bewu sika ti ase enti enyi bibia bible say wade nyina nkwa nyi nyina ne fata ye but what you say ebusue bia busumum ebusue bia beyiye wum ebusue bia enkonya e ofi ho enti na mesi uko obi fi a di kan busa ana bo ago because efie mpanimfo a modi fie no so ene nyi fie bia nso ye tinam etese enye ti ye tinam ko ana se wum enye fie bia de tinam ye ofi bo onye ko tinam asumye dia asumye bi mada wa ware ko abeja ho yere na me pese mi won say obi wo ho no ma na wa ware na wa wo ba yesi we oyensuo ba no na ba ne sana is it because of say omo ni ensuo wa pamti na wo mutimi nya sa ensuo ba na na sa o lineage ne e connected wo ekọ enti ko suru ba form but what you say bon sa kola na ibasa bi no enye ti sa we are connected to that source enti ko unti na ko busa ana so poso phobia or so di phobia o se ni wo busa unti ama afurade wo no akyena wo ba bi ade ni free na odi for wo ma wo mu ko dware wo nsuo mu obi wo ho no ma je se ensu tene nioma bi na je se yesi nsuo afa no nsuo aye ni sei nsuo yira ba be fa wo mu no omo no nso so no ye betimi aka se wo mu wo in connection with eye ensuo ana se wo ma mfa bia nsuo no e demand for bibi na wo mu enam se wo mu abusua wo mu ewo nsuo apam nti na ma nsuo ni timi fa wo mu ana ye pesi ye hu eno nso eno nso e wo ho okay ye bi wo a utimi wo connection but ya tia wa entia okay wow na ensuo ni bu afu na wafaw e na bi wo nso a wo di nsuo ne chiwade e de akwa akokan ye obi ani di ochiri obi a wonchiri sa odi ade tuntum e ba be wura nsuo ne chiwade no obi ochiri ade kokko obi wo a ochiri bi ti se oba ye ne menses wa bu ni nsa ochiri odi efia akwa akokan ntu kosoro ba fom oye den a wo be yi obefaw ti sa na chi na say no nipa wonam ho no mo bi wo ho no ma wonam onimu say owo eye abusua anaso wo mabusua such eye connection no ewo eye ho no den na wodi be hunu say ade we ana ye abusua mu nyoma bi say no apam bi ewo ho no mo esa enu ntina wo be ye de etwa na mo because e bia no wo nhia so fo bia ye be ka kire ne say abusua no anase nyoma enkoye say ya wo hunu we ya wo hunu kire say woni eye enso ewo apam ena e pese mi hunu so say sa woni enso wa apam a otimi ne wo ebebeda na sado mane di 100% iskachi ase wudi nso wa pama okosoro ba from omo no beda ebu oba bi wo da na ne hu nyina sei so na ne nyoma nyina agye egu na de na wo kan se no eye bebri eye bebri chese edi djuma kwa achiri wankasa beburu adwene nti ase so na ansa na obenya osofo na odifo bi a obetima gine mu sama no enya sentwetwa ye bobɔ nyoma de ba ehu pa sika abusiafo said ye mo modi mani edi eye ensem no emu ene de eye di eye ehu edwuma na chese eye sunsum mu wiase enyoma ekoso ewo sunsum mu a chese wankasa wonim no ena chese ene enkomodidie no ye di ebo edi ewremu ade amamu a chese ye biebie ensemo eni so ne akasa ede afa eye apama ye ne idols Abesim nuane chese hu krone ba ewo ena yakasa nsuso de afa eye enso ehu dane da chese ye bedo ensem no emu ayede asukwa enesana enam se ye bre no ye aye bre a enesa nti enche na chese ye de enkomodidie no ebeba eye na wie na nsuso still akwanya wo ho se wo nsembisa bia wo difo wa ha ye wonya nsori ye nsuso de na ne watimi ede aba beto eye comment section hono na yakenkan ede amam odifo we de enche ye de enkomodidie no esi a enesa na enunti no with a covenant with idols and a covenant with waters no
ni nyina emu eno den na se ebi ewo abusua mu a wobetimi enam so etimi eyi edi everyone because won so obi wo on ma won kwa wo kɔ ne nya de se wo yi unua no mutie fra se wo se wo mu nyina nso so emfra se because o je wo ho anan na wo ji unua no mutie ba den anase kwan ben so na wotie abusua bi mu sa anase nyoma bi se ya koso because ebi wo on ma wo ma si dan no kresi wo no ma wo kɔ ekokogu nsa ebodi na eno mansa ma uni wonu so yabodi e dia fa sa eye wo abusua bi mu sa kwan ben so na befa so obeyi wuti e di efrase na yemfa yedwumedi no etia enesa so person yuti frase a eye nyoma baako 7 nyoma mako 7 okay enye aboso so nyoma eye nyame mu nyoma okay di di kan na wo se uni nyame kɔ apam uni nya deep covenant afei de toso nyinu uba bebubu sa apam na eda wachi ni de toso nyensa ade bia yedi sika toy yedi nipa moja ginai yedi abo moja ginai wo se utifiri ase de toso nan ebi de ye kawa ebi de bi beti se ayewa ebi ye de bi beti se efie na yesi ye no edua kakraka bi si wo okay na yedi ye wa homa bia yedi tile tie sa edua no ena abusua bia nso ne barcode ewo onipa bia ate no ewo se sa barcode no epepa futi no eno no ye gina ano oden a ye gina onyamim anase ye deep covenant ede ma bia ewade onipa bia ode me barcode jabo sumsuma bi ekwa akodi minya se ode me kwa amane mfa ne ono ankasa ni nikai no mfa na bakan enase onfa na bato enase ewo ho ewo nyamim eni obi beti se obi bia na obebo odi na enye kwamba so bia no aprada ampai okay ye wo nyame mo gina ye gina ma ye gina bible so enye suman quotations okay on se de enja pese be boss se eya na adifo ni bi wia ye nsem e de ko gina mtina me pese be boss no nti eye ade bia eni nyan ene wo se utiti bi frase okay uyi utifrase aye compose sa idols ni kwa so mudi uso okay etimi sa uso nti wo so utimi utifrase na utimi de ho ye be ma obi bia e basa last minute eni nguase ni begu odifo we ye de enkomodidi no eba eye na bia ya enesa wo final words a wodi atudwana na wo do telephone number so aka ho ede amaye de mesira wo se odofo yewo enyami bebiri eni edi ni panso mama daddy minia edi eni edi uso ama wani nyina etutu aka wonsem eye suman ben eye tumi ben misrew mabobo ni ma bebiri so senkomo twitwe bi o ha frem ni twitwe nkom enye kasa bebiri ubetima frem mo number we so eye 0249 631876 0249 631876 anase 020385163 020385163 misrew you will be shum ene o han free shum na brahan manuato yo odifo yebeda eye wase na ebusuafo ye de enkomodide na osi na susu na ensun ha enesa o de bi na wotwe senne ai said ya wotimi etwen ye enna ye no wo etwetwen komo na wotwe senne nsusu no ye de enkomodide no sunsun mo awiase ensam no ye de besan ayeden ahyehye eye eso ne ye bekasa e de afa enwoma bebre ho ba no apama ye ne asase wo apama ne abayidom wo ne de keka eye ho enti prepare wo question no na fa to wo no ma eye na wotwe senne ne ne manya bebetena hanu ma ne start am na watimi anya kwan na wo nsusu watimi de wonsembusa no aba me hunu se nembre no eyitia kakra ede emamanu nti no mu nsembusa no mwantimi anya ne nyina mombo ne nyina no na wotwe senne ai no nan kono numu bo ken ne ne no anu no wachi wafidie no ede ato ahanum se ne prophet ye Bernard Esiam oda ye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ye ne no ebesan abo ede era ye Sunsum mu Wiase ensem no emwesanse nyoma ekoso wo Sunsum ehu behia se wo nipa no wobetimi ayi wuti ede efra se nya wonkwa na enu so etimi ayedem age wo ma ene wasefo wo nananom enso
ɛde efiri ɛyɛ ɔhaw bi anase amanem ebia emu ɛno nti ɛho ɛbɛnyam sɛ won subscribe to your channel na wo bɛyɛ na wa mia notification bell no sɛ de ɛbɛyɛ nya upload video bi ayɛ call live a won so wetimi ɛhunu na wa share ɛso so de ama ɛyɛ wadɔfo no ma ai wo share for ma wo on all the social media platform ɛso betimi so follow yɛn ɛwɔ ɛyɛ Facebook ɛne yɛ Twitter ɛne yɛ IG page so @gh_medium ɛne ɛkua sikapa dasene yebesan edi ahyia ebi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple Abesim, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of Abesim Park Junction. Fanamba ne Wiase, na wankasa frɛ. Na obi anada wa na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati